allo Ismatu kon looy day jam naalaa ton sinayi wayandiri de wallahi mi yejjital do ko haalannoɗami ko nan si Allah jaɓi fende mois ɗo mi envoyante ber komi heeɓi wo so Allah jaɓi nan eyyi eyyi ɓe fof ɓe jam Ismatu andi kono mi faala ya waɗana miɗo wondi ɗo e jiwo eyyi ko pita ton o jeeya mi faala ya eto humpitanoɗami ko hontoye pita o jeeya kadi fii mawɓe makko ɓen kadi non mi faalaka mo landade fii mawɓe makko ɓen eyyi mi faala ya ligguintinanan ɗum ɗon eyyi fii mawɓe makko ɓen eyyi aw joni haralan jentima mi envoyante ɗon joni photo makko nani ko WhatsApp aw ok joni si Allah jaɓi merci jarama merci beaucoup Don't have a cafe? eyyi miɗo yarde kafe Mi gayni mi faalama wotude ɗum. a gayni Eyi mi gayni fof. gayni golle ma ɗen fof Mi gayni fof. awa a yaawi hande Joni mi faalama yaade ha e lennde. awa joni mi faala si artoye lendi on haray an joni a golla e appartement leyleji on anani a golla e appartement leyleji on Awa. anani o appartement dow ga hajja golla ɗo Defu gongol noon. defgol ngol on wallidira anani Awa minen. eyyi sallaji langiro nene ma anan Awa ari naɓanani ɗum ɗo jonnanama jonnanama ɗiɗo nene ma inna lan hiwromo na lallando simoye jam awa anani Am yara ay lendi. awa en yelendi o se Allah jaɓi Ayuro hadde. awa
ganduɗani ko mbuuɗi mi tawi ka ley dañcumoɗa ka ley kumsasi joni noon mi faalaka ɗanude e majji min mi addumi joni tan eyo on to yiɗaɗi ka ley kumsasi ka danki gasi moƴƴiɗo ko ɓay tun ɗam moƴƴi sa moƴƴano miɗo andi a fankani tun a haalantalo laga yi mbuuɗi aw jarama en bimbi awa serete ɓe bimbi ɓe waala e jam John, ça va alhamdulillah. John, kay toog fii. John. Ça va alhamdulillah. yaa ngi si jàmm. sant yàlla bu baax. naka liggéey bi. sant yàlla ñu ngi si kaw. ça va John. ana xale yi mbaa ñu ngi si jàmm. ñu ngi fi si jàmm. alhamdulillah. John. gis nañu gisee de. waaw gis nañu gisee kay. John. monsieur John. waaw. man maa la woo. damaa am fi sama doom damaa bëgg nga jàngal ma ko. sa doom. waaw. kan ci. kooku de Guinée la jóge. D'accord. waaw. bokkul ak xale yi fi nekk daal. waaw. kooku Guinée la jóge. damaa bëgg nga jàppale man. parce que moom xamul dara jàngul dara xamul tus. musul jàng école musul. non musul jàng. mais waaw amul problème daal dinañ jéem a xool luñ si mën rek. waaw incha allah. ok. yàlla baax na. kañ nga bëgg ñu commencé man ak moom. man kay damaa des ci yow rek. waaw baax na léegi danga may tuuti rek maa ngi xool sama emploi du temps. waaw bu ko defee après dinaa la woowaat. incha allah ok jërëjëf. kon bàyyi ma ñëw egg. ok maa ngi lay déggul dégg dina wax naa la woo incha allah. waaw jërëjëf waaw jërëjëf John. waaw xaaral toogal tuuti waaye. bàyyi ma egg kër ga xam nga dama am ay cours yu ma war a joxe. ok dëgg la merci beaucoup. ok merci John merci beaucoup John merci. Halima. Naam patron. andi ko no mi faala wonandema hannde golle ɗen ka nder suudu ga ko ammi faala e gollude min gollata golle galle ɗen fof ko min gollata. ko an kadi hajji arde ɗo ka min kam golle ɗen fof hari na an gollaynoɗe min dewode gollude ɗe fof. oɗo kam yo accirni gollugol. patron ko hollum mi bonni on patron fi Allah mi jeeji on no julɗo jeejirte to raɗola onon ɗo waylan ittude to addollan ɗo tata kadi ko hollum mi waɗi ko welali on. mi raɗotako ma de mi raɗotako ma kono an no woodi golle goo ɗe duwaɗa gollude ga. so yi fi Allah kala ko mi waɗi o muññane Allah muññano Allah fi Allah to raɗola hay fu ya waɗala no woodi golle ɗe hajondinɗa harna golle nder suudu anani Halima anani komi wimako. Mi nani ko wiɗon ko patron. Miɗo andi kala ko wiɗon no woodi sabu. Miɗo andi on bona o fi iɗon moƴƴi ana wattila ɓiɗɗo mum kala ko wiɗon wono woodi raison mum. Gasi. Mi jaɓani en ko wiɗon kono noon waddata ena probléme. Gasi ko ɗum mi noddirno Ɗum on mi yeeyta.
fi Allah wotti annabi Yesu kala ko mi waɗi muñe fi Allah to imi joɗɗa ka jullere mi haɗima ɗum na gonade mi woni ka jullere fi Allah to raɗola nokku ala mi raɗota ko madi ko ɗo wonta ñande natnoɗa ɗo mi haalnoma min ɗi ɗo kaka ma ko falɗa wa waɗay ɗo ka awa ha joni ɗo kaka ma joni ka non jullere kun wonɗo lara mi raɗota ko madi joni ka jullere an kadi gonɗima ano seɓɓiti fi Allah muñe innima no woodi golle goo komi jonna e ma ga anani ta wullu Voilà, mademoiselle, ça va? Comment vous allez? En fait, moi, c'est monsieur John. Je suis votre professeur, d'accord? C'est ma maman qui m'a mis en contact avec vous, car elle voudrait que je vous apprenne à lire et à parler français. D'accord? Vous comprenez? mimi ala famodide kon ɗon kon haalde ɗo Ok. Vous savez, pour pouvoir lire et écrire, il va falloir d'abord maîtriser l'alphabet français. Maintenant, on va commencer par l'alphabétisation. Je vais vous écrire cela. ƴettaw hakke o yimin o alpha e mamadou kon ɗon haalde ɗo e binta illa marga goreɓe ko noon ɓe innete ɗum ɗo mbiɗa wawi noddude ɗen inde ɗo Donc, vous connaissez le livre Mamadou et Binta? la mari goreɓe guine ko noon ɓe innete Répétez après moi, d'accord? A. A B. B C. C D. D E E F. F G. Z H. H H. H Vous vous appelez comment? Hadja. H. on de min nde jande sara mi famata ɗo hanko wonuɗen ɗo ɗum natataka hoore F. F Voilà, comme la France. Vous connaissez la France? On écrit F. F. ah France Oui. Vous voulez partir en France? Vous voulez partir en France? min Oui. mi yahi France Donc vous allez apprendre ça. A. A B. B C. C D. D E. E F. F adde mi janga Voilà. adde mi la wawi koy Répétez. A B C D mi yahay France A B C D mi yahay France Eh. A Attends. Non. J'ai dit A, B, C D mi yahay France A B C D mi yahay France C'est quoi ça? C'est quoi Mia et France? mi yahay to Laisse tomber, on va commencer à décompter. A B C mi yahay France A B C mi yahay France Laisse tomber. Maintenant, on va compter, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5. 1. Eng 1. Eng hey min la wawi go comptude ɗum ɗum ɗo la wawi jangude ɗum han laaɓa 1 2 3 4 5 go'o
ɗiɗi tati nayi joyi la wawi ɗum ɗo mais j'ai dit un. En. Mais vous, si vous ne voulez pas apprendre, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Min mi faala min ko gâteau mi yeeyano laggine gâteau mi yeeyata mi sa'ayno sumbuje gâteau kaaba min mi yeeya gâteau so addi farine ɗo hayso ko min mi jiiɓay ɗum min mi yeeya gâteau la waawi. Je vois que vous ne voulez pas apprendre le français. Tu n'aimes pas ça, tu aimes gâteau. Gâteau. Mais dans la vie, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez? Min fus mi faalaka sina yiwgo Karim e yeygo gâteau ko lutti ko mi faalaka hay fus. Vous voulez quoi, Karim? C'est quoi Karim? Mi sa'ayno gâteau miɗo mari client ɓe honno miɗo mari client ɓe moƴƴa non ton. En fait, d'accord. Mademoiselle, on va faire une petite pause, d'accord? On va arrêter jusqu'à demain. Si votre maman vient, vous lui dites que je suis passé, d'accord? On ngootay woni? Demain. Après, gâteau après. D'accord? Parce que là, je comprends plus. Wow! Mi faamaade fus ko on ɗon haala. A, B, C, D mi yaha e France. A, B, C, D mi yaha e France. A, B, C, D mi yaha e France.